Manipur News.channel gi makai digi miyam gi mafam da maru e pau sing pichuri. Ziri bamgi angang ahum yauna miyoi teruk ki mihat maru oina CHENNABA miyoi Assam da fare. Amang segi November da Ziri bam district da Meitei community gi pikliba angang ahum amadi nupi ahum kidnap tarwa matung tamtin hatkiba todok da maru oina CHENNABA miyoi National Investigation Agency amasung Kasar Police ki apunu kangu amana haba ngamkre. NIA amasung Kasar Police na far miyoi edudi Thanglinlan Mar Elias Boya Kawi Mahakasargi Dilkos Grand gi manung chanba Moinan Thol Village da leiba mayumdagi phabo ngomkhibani haina Kasargi SP Numal Mahatap na phongdok pagloena Thanglinlan Mar hai miyoi asi mamang sehigi November da Jebam district gi nupi ahum amasung pikliba angang ahum punna kidnap tawraga hatkiba thodok aduda maru oiba thodang lokibani hairi intelligence dai thajaba yawa pawgi matung ina NIA na sathagiba red da Thanglinlan Mar bu phabo ngomkhibani mahapawang pahung tawdam angang yauna miyoi teruk adu mahak masa yauna kulai paiba camouflage setpa miyoi ahum gulena Jakurador gatagi Kaisal Punji village gat phawba hi da pudana lakibani haina khangba ngamle kidnap tawkiba angang ahum amadi nupi ahum adu numit khrani gi matungda asi haksang oina matang barak turelagi phangkibani mihar asina maram oidana hanadagi irang leiriba Manipurda maruina tampakta akanba irang makata na thokibani miyoi adu phagappa ngamkhiba loena mihar asigi asumba wayal victim gi imang manungda phanganbada sauna mateng oiragani makata na mihar asiga mai lerena atei miyoi sing phagappa ngambagi uithokpa leire haina su paw sina makatari kumja cholisini kulumdoi me ahumdagi Manipurda kuki amasung Meitei community ani gi marakta khut thonarakrabasu sahi ama hena Jiribam district ki oinadi mafam aduda khundaminariba community singi oina peace committee ama semduna irang asigi chetheng phangdana lakibani adubu mamang sehigi losilakpa matam aduwaida Meitei ama kuki kulai paibasina hatkiba thogdok matung district asida kuki amasung Meitei anigi marakta chauna umkhatnaba tholokibani makha taba paw amada Myanmar da military junta na thamlamba emergency lokthokkibaga loena December da mekal pangthonaba thabak lokhatkre Myanmar da kumja Solisingani kurmathoi da military na ku togdana junta lengak lakpaga iroinana leba asida thamlakiba state emergency lokthokkiba loena sahi asigi December da mekal pangthonanaba thabak lokhatpa hokre adumapu opposition group singnadi mekal asi miyam da utchaibani haibo loena mekal asi boycott tawgani haina phongtokre Reuters ki paw amada Myanmar da kumja solisini kurmathoi da military junta lengak lakhibaga iroinana leba asida thamlakiba emergency lokthokkibaga iroinana military chief amasung defected ruler Min Ong yangna lusingba miyoi 13 na saba election commission ama semlagni haina junta lengana lakthokre pawsin makha tarduna kari numita phongtokkibano haibadi official oina sab chaba khangdrabasu Min Ong yangna lakleba December leba asigi mikal bangtholagni haina lakthokre Myanmar da multi party democracy ama lehenanaba mikal bangthonawgidamakta ngasidagi leba asida thamlakiba emergency lokthokle haina su laktokre haina haiba wafamsu juntagi wangangloi Jongmin tunna phongtoragli Myanmar da hujik oiba phibam asigi matangda international observer singna wafam kaya thamlakiba amadi pro democracy force singna akanba ihau ama sagalakpa asidagi mikal pangthonanaba thorang ase lokolakibani pawsina makha tardana emergency power lokthokkiba tarabasu mikal pangthoktriba phawba Min Ong yangna interim president amasung armed forces ki commander in chief oina adumak leigani kumja solisingani kumathoi da military junta lakpadagi eba asidagi tangthokkiba lawmaker sing yauna opposition group singnadi mikal asi boycott tawgani haina phongtokre marak sida United Nations gi expert amana su mamang thada junta lenga ki election propose adubu dismiss tawbolena thorang adu junta na makha na lenga adumak paiba yanaba miyamda utchaiba mikal ama oigani haina phongtokbo leikrabani The Guardian da analysis singna thamlakba wafamda Min Ong yana mikal asina pambai oidana makha na leba asigi president natraga armed forces gi chief oinaba thorangni amang sehida leba asigi oina pangthokkiba mikok thibagi thabakta security gi phibamna yadabadagi miyoi million 18 rongi mikok thiba ngamdana leiri hairi amaromda China na Myanmar da mikal pangthoklanaba thorang lokhalaliba adubu taram okpolena Myanmar da leiriba political party kudimana peace talk tonaba honabada China na angama mateng pigani haina Beijing da pangthokkiba press conference amada China gi foreign ministry gi wangangloi go Jia kunna phongtokre haina Reuters na report tawri Ong Sang-soo gi lenga kumja solisini kumathoida military coup tawkhruba matung leba asidagi pro democratic fighter sing ethnic arms group sing amasung civilian militia singbu akanba lan junta military ga thenaduna leba asida ne tada phio amada lakhibani junta lenga na mikal pangthona ba akanba thorang lokatpa okhibo lena leba asida akanba lo sing chanaba hawan kre haibulo asina
इलेक्शन अकायब पीगदब वफम फोंदोरप मियोइद चही 10 जेल थमनब यावरी लोइनना सरेंडर तोरप मिलिटेंट केस अवार्ड पीनब थौरांसु लोखत्ख्रे मखा ताब पाव बीजेपी की MLA सिंह वाखल मुन्ना खनबा मतम यावरे MLA लोकेन तोलोप लोकेन एरिया डेवलपमेंट फंड खरा फंगलगा कइदौदोइनो मणिपुर पर्सनल रूल सांगतोपगी वारेप लोक सभा लौख्रब मतुंगदा मणिपुर BJP की MLA सिंह वाखल खनबा मतम यावरे हाइना वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA होराइजम लोकेन पाउसे असिदा फोंदोरकली नेशनल पीपल्स पार्टी की MLA असिन मखा ताना हाई हौजिक्ति एखोइगी इकाय खुना पुनमक अमत लेत्रे स्टेट असिदा पांगथोकपा 153 सुबा दुरान कप फावदा इलेक्टेड मेंबर ओइना इनवाइट तौबिद्रे एखोइ पुनमकी इकाय खुना मांगलकले असिगुम्बा तांफम असिदा एखोइन MLA की तलब खरा फंगली अमसुंग लोकेल एरिया डेवलपमेंट खरा फंगली हाइदना पेंथोपगी मतम ओइदे मणिपुर अनौब लेंगा अमा सेंबा हाइबसिदी NPP की MLA तरुक खक लेबा NPF की MLA तरुक खक अमसुंग कांग्रेस की MLA मंगा खक नकरी तौब ngomgani लेंगा अमा सेमगे हाइबा तारगदी लेंगा सेमगी मसिंग चपचाना लेबा BJP ना मरुबा थौदांग लौगदबनी असिगुम्बा थौदांग असि करमना लौगदगे हाइबसु मखोइना लेप्सबा मतम यौरी एखोइ मियामगी मिहुनी का तुमिन तासलग लेब मतम नते फेसबुक वफम खरा थागलग हेरोनी हाइबगी मियामना खनगदब मतम ओइदे एकोइना तोरिबसि करिनो हाइब खनबा मतम यौरे मणिपुर की दमकता एकोइ करी तौसिगे हाइब खनगदबनी एकोइ मीना तौबसे असुम गाइद लेरे एकोइ मीना तोरिब असुम गाइद लेरे एकोइ थौदांग करिनो हाइब खंगलक्त्रे हाइना महाना पेंदब फोंतोरकली एकोइ बु सेंबिरोइदब इमा इपादुगी मनाक्ता चंगदबगी सरुक एकोइ बु सेंबिगदब कनागुमदा चंगबने हेना फै फना लूना तिन रगसु एकोइगी निंगतंबा मांगदबा एगी पुंसी मांगदबा ओइरगदी मियो एदुदगी एकोइ लापथोकप तंगदबनी मान मखा ताना हाई कोर्ट की वायर मतुंग इना थोरी यादुना कैसम संगदा हयेंग हालगनी हाइबगी नमिदांगदा नहावना चानिंगबा करिनो हायु बिजेगी हाइरकपदा कनाना करी चानिंगदरिबनो अतेना मतम खरा खक्ता लेंगाक सेमलगा मिखल थेननबदा चंगबा सेनफम पुनमक मतपा ओइना हुजिक्ति मियामना उखिगनी मसीना एकोइबु पॉलिटिक्स तकी लामना तांथोखिनबगी मरम अमा ओहिलै अवाब मयाम असिदगी मनिंग तमनबा BJP की MLA सिंगना वखल तहानिंगी मकादा पाव अमदा चाइनाना लद्दाख लंबी समजलकले चाइनाना लद्दाख की सक्सागाम वैली द लंबी समजलकपदगी इंडियादा साउना नुंगनांगबा पोअले चाइनागी लंबी समजलरिबा अफम असि मतम क्यागी मांगदगी इंडिया की सरुक अमनि हाइना न्यू दिल्ली ना क्लेम तौदुना लाखिबनी अवांग थंगबा लद्दाख की सियाचेन ग्लेशियर मनाक्ता लंबी समजलरिबा अफम असि कुमजा सोलेसिंग 962 चाइनाना कंट्रोल तौदुना लाखिबनी अदुबु हारि मफम असि इंडिया की सरुक अमनि हाइना लौबा मरमना युलोनबा लेबा अनिना हिरम असिगी मतंगदा मतम सांगना येनदुना लाखि कुमजा सोलेसिंग 962 खुयेक पिनखिबा एग्रीमेंट की मतंगदा पाकिस्तान मफम अदु चाइनादा खुसिनखिबनी मखा ताब अपडेट अमदा मोरे के तमिल संगम की मया नकना शक्ति लेरबा एक्सप्रेसिव अमा रिकवर तौख्रे तेनोपोल डिस्ट्रिक्ट की मोरे पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा तमिल संगम दा लेबा मफम अदुगी मया सनराइज स्कूल ग्राउंड दगी कुकी मिलिटेंट सिंगनी सिंगनबा सिंगना प्लान तौदना थलंबा शक्ति लेरबा IED अमा सिक्योरिटी फोर्स ना रिकवर तौब ngomkhre पावसिन मखा ताना हारिबना मोरेदा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौब मई लेना सिक्योरिटी फोर्स ना रूटीन ओइना पेट्रोलिंग चटपदा सनराइज स्कूल की ग्राउंड दा यामना सिनेंगाय ओइ मोंगदा करिगम पोलम करा प्लान तौदना थलंबा वानबी चिंगनाबा लेबदगी कुदकता बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्सिंग कौदना तिजन हुंजम थबक चथकी मदुदा शक्ति लेरबा IED अमा फुलमा थेनबदगी असोय अंगाम यावदना लथोलब मतुंग मफम अदुमतदा डिफ्यूज तौक्रे ऑथोरिटी की मैकेदगी बॉम्ब अदु इंसर्जेंट एक्टिविटी सिंगमई लेनब्रा नत्रगम मसी कदादगी कनाना कमदौना प्लान तरुम लेबनो हाइबदु खंतोननबा इन्वेस्टिगेशन के थबक चथबा होक्रे हाइरी